ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 7 май соли 2024 маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар асоси пешниҳоди президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 25 майро рӯзи ҷаҳонии футбол эълон намуд. 30 май соли равон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади иштирок дар таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол ба шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар намуданд. якуми май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳошияи таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Америка бо президенти иҷлоси 79-уми маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид Филеймон Янг мулоқот намуд. зимни мулоқот маҷмӯи масъалаҳои ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Созмони Милали Муттаҳид ва ниҳодҳои он баррасӣ гардид. нақши маҷмӯи умумӣ ҳамчун ниҳоди бонуфузи Созмони Милали Муттаҳид дар пешбурди ташаббусу пешниҳодҳо оид ба ҳалли мушкилоти мубрами ҷомеаи ҷаҳонӣ муҳим арзёбӣ карда шуд. зикр карда шуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави ҳидоятҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди амалисозии стратегияи миллии рушд то соли 2030 ҳамчун дурнамои таъмини рушди устувор ва некуаҳволии аҳолии кишвар таваҷҷӯҳи хоса медиҳад. дар ин зимн нақши парламенти миллӣ ва ниҳоди қонунгузории кишвар дар рушди заминаҳои ҳуқуқии муҳтавои рӯзномаи 2030 ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои рушди устувор назаррас арзёбӣ гардида, аз ҳамкориҳои мунтаззаму судманди Созмони Милали Муттаҳид бо парламентҳои миллӣ истиқбол карда шуд. бо қаноатмандӣ таъкид гардид, ки Тоҷикистон масъалаҳои об ва иқлимро дар меҳвари сиёсати байналмилалии худ қарор дода, яке аз кишварҳои пешбарандаи рӯзномаи обу иқлим ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон дар доираи иқдоми эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба баргузории нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо 29-31 майи соли 2025 ҳамаҷониба омодагӣ мебинад. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба вазъи имрӯзаи мураккаби сиёсии ҷаҳон, панҷшавии ҷиноятҳои фаромилӣ ва чолишҳои асосии амниятии ҷаҳони муосир, аз ҷумла масоили барқарор гардидани сулҳи устувор, суботи пойдор ва рушди иқтисодиву иҷтимоии Афғонистон табодули андеша карда. дар фарҷоми вохӯрӣ ҷонибҳо андешаҳои худро оид ба аҳамияти таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар сатҳи маҷмӯи умумӣ барои кишварҳои узви созмон иброз намуда, изҳори боварӣ карданд, ки ин иқдом омили таконбахши рушди футбол ва варзиш дар саросари олам мегардад. муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба муҳтарам Филеймон Янг барои дастгирии пайваста дар раванди татбиқи қадномаи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар бораи эълон доштани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол изҳори сипос намуданд. 21 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳошияи чорабиниҳои ҳафтаи футболи маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Америка бо дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш мулоқот карданд. дар рафти мулоқот масъалаҳои ҳамкории Тоҷикистону Созмони Милали Муттаҳид мавриди баррасӣ қарор дода шуд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ таъкид доштанд, ки Тоҷикистон ба тавсияи ҳамкориҳо бо Созмони Милали Муттаҳид аҳамияти хос медиҳад ва онро яке аз шарикони муҳими худ дар арсаи байналмилалӣ мешуморад. зимни вохӯрӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ аз ҳолати ҳамкориҳои рӯзафзуни Созмони Милали Муттаҳид бо парламентҳои миллӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, доир ба саҳми мақомоти қонунгузори кишвар, аз ҷумла
палатаи болои он дар амалисозии ӯҳдадориҳои байналмилалӣ татбиқи вазифаҳои стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки ба рӯзномаи 2030 ва ҳадафҳои рушди устувор мутобиқ шудаанд ибрози назар карданд. баррасии масъалаҳои ҳамкорӣ дар соҳаи об, тағйирёбии иқлим ва таъсири оқибатҳои он ба башарият, инчунин пешгирии офатҳои табиӣ ва ҳифзи пиряхҳо аз мавзӯъҳои муҳими мулоқот буданд. дар ин робита ҷонибҳо доир ба аҳамияти конфронси байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки аз 29 то 31 май дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад табодули андеша намуданд. ба нақши калидии Созмони Милали Муттаҳид дар баррасии масоили амниятӣ бахусус вокуниш ба хавфу таҳдидҳои афзоишёбандаи ҷаҳони муосир бахусус терроризм ва ифротгароӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шуд. бо таваҷҷӯҳ ба вазъи имрӯза дар Афғонистон таъкид гардид ки Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори барқарории сулҳу оромии комил ва рушди босуботи он буда, талошҳои муштараки ҷомеаи ҷаҳонӣ ва Созмони Милали Муттаҳидро дар ҷодаи барқарорсозии сулҳу субот дар ин кишвари ба мо ҳамсоя ҷонибдорӣ менамояд. дар идома аз сатҳи кунунии муносибатҳо ва таҳкими равобити дӯстона ва ҳамсоягии неки Тоҷикистон бо кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд. имзои шартнома миёни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатӣ омили муҳими таҳкими сулҳу субот ва муносибатҳои дуҷониба дониста шуд. ҳамчунин ҷонибҳо оид ба дигар мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ табодули назар карданд. 21 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти футболи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи рақамӣ таҳти унвони риштаҳои анъанаҳо ҷашни мероси фарҳангии Тоҷикистон ки дар намоишгоҳи маъруфи Артич ҳауси шаҳри Ню-Йорк баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуданд. намоишгоҳи мазкур дар шакли лоиҳаи интерактивӣ ҷиҳати муаррифии мероси фарҳангии кишвар омода карда шудааст. 21 май раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи рақамӣ таҳти унвони риштаҳои анъанаҳо ҷашни мероси фарҳангии Тоҷикистон ки дар намоишгоҳи маъруфи Артик ҳауси шаҳри Ню-Йорк баргузор гардид, иштирок ва суханронӣ намуданд. намоишгоҳи мазкур дар шакли лоиҳаи интерактивӣ ҷиҳати муаррифии мероси фарҳангии миллати тоҷик омода карда шудааст. дар даромадгоҳи намоишгоҳи Артик ҳаус зери оҳанги ҷаззобу дилнишини сози миллии чанг маҳсули дасти ҳунармандони моҳиру хушзавқи тоҷик, сару либоси миллӣ аз ҷумла гулдузии чакан, ҳунари кандакорӣ дар чӯб, нонҳои хуштам, асбобҳои қадимаи рӯзгор, расму мусаввараҳо ва дигар маҳсулоти ватанӣ ба маърази тамошо гузошта шуд. ضمن افتتاح رسمی نمایشگاه ملی، نخست رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در نزد حاضرین با نطق پرمحتوا برآمد کردند. محترم رستم امامعلی ابراز داشتند که تاجیکستان همچون سرزمین باستانی در طول هزار ساله ها همچون مرکز مکالمه تمدن ها، زادگاه شاعران نابغه و مکان گسترش عنعنه های جاویدانه به اهل بشر خدمت های زیادی کرده است. با قناعتمندی ذکر کرده شد که تاجیکستان مکان یک قطار یادگاری های میراث عمومی جهانی یونسکو از جمله شهرک باستانی سرزم، باغ ملی تاجیکان در پامیر، ممنوعگاه بیشه پلنگان و دالان زرافشان قراقوم می باشد. در نتیجه تطبیق سیاست فرهنگ پرورانه دولت و حکومت مملکت، سالهای آخر یک قطار عنعنه‌های ارزشمند ملت ما از قبیل هنر گلدوزی چکن، موسیقی فلک، سازی رباب، عنعنه‌های بافتن اطلس و ادرس، جشن‌های سده و مهرگان از جانب یونسکو همچون میراث غیرمادی بشریت اعتراف گردیدند. مردم تاجیک با دیگر یادگاری و سنت‌های ملی خویش به مانند موضع‌های تاریخی تخت سنگین و هولبوک، آشی پلو و جشن بین المللی نوروز افتخار می‌نمایند. همچنین در مراسم افتتاح مدیر برنامه رشد سازمان ملل متحد اچیم ستینر سخنرانی نمود.
پس از انجام قسم افتتاحی نمایشگاه، رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از نمایشگاه رقمی دیدن کردند. در مجموع نمایشگاه مذکور بازگوی تاریخ و تمدن باستانی، فرهنگ پرغناوت، احیای هنرهای قدیمی مردمی، عنعنه و ارزش‌های والای معنوی ملت تاجیک و شهادت از هنرمندی و بنیادکاری، میهندوستی و سازندگی و تمدن آفر بودن ملت تاجیک گردید. مورد به ذکر خاص است که در همایش مذکور نمایندگان بیش از 50 کشور دنیا اشتراک نمودند. اشتراکداران همایش فرهنگی از شناسایی و تماشای نمایشگاه هنرهای مردمی تاجیکستان تأثیرات نیک و گوارا برداشتند. تشبث نوبتی تاجیکستان صاحب استقلال از جانب جامعه جهانی با خوشنودی استقبال شده تطبیقش آغاز گردید. 22 می سال 2025 در قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک شتات‌های متحده امریکا مراسم نخستین روز جهانی فوتبال دایر گشت که در این همایش سطح جهانی تشبثکار این پیشنهاد آینده‌ساز президент Федератсияи футболи Тоҷикистон, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. The President of the Central Asian Football Association and Head of the Football Federation of Tajikistan. May I invite His Excellency Rustam Emomali to take the podium. Thank you. محترم پرزیدنت اجلاسی 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد جناب فیلمون حاضرین گرامی، خانم‌ها و جنابان، برای من مایه افتخار است که امروز در مراسم نخستین تجلیل روز جهانی فوتبال، جشن عمومی جهانی که در اساس تلاش و کوشش‌های دستجمعانه ملت‌ها با محبت مشترک به این بازی زیبا قبول شده است، حضور نمایم. 7 می سال 2024 با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیشبری کشورهای تاجیکستان، بحرین و لیبیا قطعنامه مخصوص عاید به اعلان روز جهانی فوتبال قبول گردید. در اساس این قطعنامه 25 می از جانب جامعه جهانی همچون روز جهانی فوتبال اعتراف کرده شد. با استفاده از فرصت به شایگری بحرین و دولت لیبیا برای شریکی در پیشبرد این قطعنامه مهم و همه آن کشورهایی که هم‌مؤلف این قطعنامه گشتند صمیمانه اظهار سپاس می‌نمایم. حاضرین گرامی، ورزش بخصوص فوتبال نه تنها در بهداشت سلامتی انسان و ترغیب طرز حیات سالم سهم نظارت دارد، بلکه همچون ابزار مهم در تحکیم صلح و رابطه‌های بین المللی نقش بارز داشته به همدیگر فهمی و متحدسازی جامعه‌های گوناگون جهان مساعدت می‌نماید. در واقع فوتبال چیزی بیشتر از ورزش است. آن زبان عمومی جهانی است که در هر دهه، شهر و کشور با آن سخن می‌گویند. طبق معلومات سازمان ملل متحد در سراسر جهان بیش از 4 میلیارد نفر دوستدار فوتبال میباشد و از آن پیگیری میکند. بر اساس آمار فیفا شماره آنهایی که در جهان فعالانه به بازی فوتبال مشغولند بیش از 265 میلیون مرد و زن را تشکیل می‌دهد. این حالت دلیل آن است که فوتبال تاکنون در جهان همچون مشهورترین نمودی ورزش شناخته شده است. حاضرین گرامی، ورزش در واقع به حیث زبان عمومی جهانی توانی به هم آوردن آدمان گوناگون را دارد. ماهیت اصلی فوتبال قابلیت عبور سرحدها، برطرف کردن اختلافها و تحکیم صلح و ثبات فراگیر توسط هوسمندی و هدفهای مشترک را تجسم می‌نماید. واقعاً ارزش‌های محور فوتبال همچون بازی عادلانه، فعالیت دستجمعی، احترام و ثباتکاری همسان
با اصولهای اساسی آیین‌نامه سازمان ملل متحد میباشد. فوتبال صلح و سازش را ترغیب نموده زمینه توانمندسازی جوانان را فراهم می آورد و همچون محرک توانایی برابری گندری و همگرایی اجتماعی خدمت می کند. این نمودی ورزش مانع‌ها را شکسته برای مکالمه و همکاری فضای امن ایجاد می نماید. حاضرین گرامی، جمهوری تاجیکستان که زیاده از 60% اهالی آن را جوانان تشکیل می دهند، رشد فوتبال ملی و ورزش را همچون یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی می داند. با در نظر داشت اهمیت ورزش بخصوص فوتبال ملی، جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت رشد ورزش و فوتبال کسبی همچنین ترغیب طرز حیات سالم در دایره سیاست دولتی خود پیوسته تدبیرهای عملی می‌اندیشد. فدراسیای فوتبال تاجیکستان با در نظر داشت اهمیت فوتبال ملی برای رشد جوانان و تقویت همبستگی اجتماعی جهت عمومی گردانیدن فوتبال میان کودکان و نورسان و زنان و مردان اقدامات مهم خود را عملی می‌نماید. از جمله استراتژی رشد فوتبال ملی تا سال 2026 که با مقصد گسترش فوتبال جوانان، بلند برداشتن سطح لیگ‌های کسبی و آماده سازی متخصصان تهیه و عملی گردیده است. زمینه استوار برای رشد منبع فوتبال تاجیک، آماده سازی متخصصان بلند اختصاص و بلند برداشتن رقابت پذیری دسته‌های ملی، اینچنین تحکیم انفراساختارهای ورزشی را فراهم می‌آورد. فدراسیای فوتبال تاجیکستان در همکاری با فیفا در دایره برنامه فیفا فورورد صدها میدان و مرکزهای تعلیمی ورزشی را بنیاد و تجدید نموده برای رشد کسب جوانان و بلند برداشتن سطح فوتبال ملی شرایط ضروری را مهیا کرده است. همزمان فدراسیای فوتبال تاجیکستان در روند تطبیق تشبث جهانی فیفا تالنت دیولپمنت اسکیم به طور فعالانه اشتراک نموده جهت آماده سازی بازیگران جوان با استعداد برای همراهشوی با دسته‌های ملی تدبیرهای مشخص عملی می‌نماید. با استفاده از فرصت مناسب می‌خواهم با فیفا در سیمای دوستم جان اینفانتینو برای همکاری و دستگیری فوتبال تاجیک اظهار منتداری نمایم. قابل ذکر است که عملی سازی با ثمر برنامه‌های ملی و بین المللی اینچنین رشد همه‌جانبه فوتبال در کشور باعث گردید که دسته کودکان و نورسان تاجیکستان همچون یکی از بهترین ها در منطقه آسیا اعتراف کرده شد. باعث قناعتمندی است که دسته های فوتبال ملی ما در سطح منطقوی و جهانی رشد می نماید. موفقیت به نزدیکی به دست آورده دسته منتخب جوانان تاجیکستان که برای اشتراک در جام جهانی فوتبال میان نورسان تا 17 ساله راه یافتند، میلیون ها پسران و دختران جوان را در کشور ما روح بلند کرد. اشتراک تیم ملی ما در جام آسیا و گسترش برنامه‌های عمومی در سراسر کشور نشانه واضح رشد فرهنگ فوتبال در تاجیکستان می باشد. فوتبال در تاجیکستان فراتر از جایزه ها و مسابقه ها برابر به ارزش های چون احترام، استوار همگرایی و صلح است. ما برای بنیاد فرهنگ فوتبال تلاش میکنیم که در آن پسران و دختران امکان برابری اشتراک دارند. دوستان گرامی، روز جهانی فوتبال هر یکی ما را وادار میسازد تا از شادی که این نمود ورزش به حیات ما می آورد استقبال کرده نقش آن را در پیشبرد هدفهای سازمان ملل متحد اعتراف نماییم. ما را ضرور است تا کفالت دهیم که هر یک کودک نوابسته از آن که در کجا زندگی دارد امکان بازی کردن را داشته باشد. فدراسیای فوتبال تاجیکستان آماده است که در این سمت با فیفا، سازمان ملل متحد و تمام کشورهای دوستدار فوتبال همکاری نماید تا که این نمود ورزش بیش از پیش فراگیر، دسترس و الهام بخش باشد. بیایید از این نیروی بزرگ بهره تحکیم صلح، وحدت جهانی و رشد استوار استفاده بریم.
روز جهانی فوتبال مبارک باشد. тоҷикистон кишвари ҷавонон аст. ин шиори таҳрикдиҳанда ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни яке аз суханрониҳои худ иброз доштаанд, ҷавонони мамлакатро рӯҳбаланд намуда масъулияти ватандории онҳоро бештар кардааст. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷавонон таҳти ғамхорӣ ва дастгирии давлату ҳукумат қарор дошта бо пешниҳоди ғояҳои созанда дар рушди соҳаҳои муҳим саҳми муносиб мегузоранд. шарҳи бештар дар гузориши аҳлиддини нурулло. имрӯз дар ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим аз ҷумла таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди муназзаму устувори иқтисоди миллӣ, бунёди роҳҳо, нақбу пулҳо, нерӯгоҳҳои хурду бузург, сохтмони иншооти иҷтимоӣ ва умуман дар раванди пешрафту ободонии кишвар нақш ва саҳми ҷавонон арзишманд мебошад. дар замони муосир дар ҷодаи пешрафти соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ мавқеи ҷавонон хеле муҳим аст, зеро онҳо дорои афкори тозаю навин, иқтидори асосии фаъоли ҷамъият маҳсуб ёфта, истифодаи васеъи технологияи муосирро дар истеҳсолот метавонанд ба хубӣ таъмин намоянд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавонон эътибори махсус зоҳир намуда пешниҳодҳои ҷавононро пайваста дастгирӣ менамояд. боиси ифтихор аст ки имрӯз ҷавонон дар фазои сулҳу суботи комил тараннуми якдиливу якпорчагии ватани маҳбуб, таҳкими давлатдории навини миллӣ ва марҳилаи рушди устувори босуботи ҷомеа умр ба сар бурда, баҳри амалӣ намудани сиёсати муваффақонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки рамзи иттиҳоду сарҷамъӣ ва кафили саодату осудагии ҳар як сокини кишвар мебошад, камари ҳиммат баста рамзҳои давлатӣ, муқаддасоти миллӣ ва дастовардҳои истиқлолиятро ҳифз менамоянд. дар ҳаёти сиёсию иҷтимоии тоҷикистон бо дасту дили гарм ва нерӯи бунёдкорона ширкат меварзанд, амнияти давлат ва шарафу номуси ватандориро ҳимоя карда худро аз ҳама гуна хавфу хатарҳои номатлуби ҷаҳони муосир эмин нигоҳ медоранд ва парчамбардори ин сарзамини кӯҳанбунёд, марзу бум ва кишвари муқаддасамон мебошанд. зеро дар шароити бисёр мураккабу печидаи ҷаҳони муосир, хусусан афзоиш пайдо кардани таҳдиду хатарҳои нав аз қабили терроризму экстремизм, ҷавононро зарур аст ки бо шукргузорӣ аз давлати соҳибистиқлолу соҳибихтиёр барои суботу пешрафти сарзамини аҷдодӣ ҷаҳду талош намоянд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.